I посмінювали на настільки грати 8-Ball. Ovo je moj drugi klip na kanalu i uvijek sam da odigramo 8-Ball. Odigramo samo dvije partije, samo da odigramo partije nisu krali. Tražimo protivnika. Nakon je krasta. Pokažem moje statistike. Klip manje zvuka, nema. Dakle, rasni zvuka, to je priličan glas. Sam pokažem moje statistike, vidite, da sam pobedio 12. What the fuck? No, još sam 2 turnira. 2 turnira sam osvojio, ja! Samo sam moram malo skoncentrirati. I bi opala, tu iste, onda sam iz kuglice, Mislim to je, ja dobio sam Kabashoot, Dobio sam Kabashoot, Inače, ja sam 6. nivo, a on je 5. jer ne znam kako. Nema njegove statistike. 5 sam već uveđenja. Nije turnir. Pa da. Očekivao. Ja sam moj prvi turnir koji sam primila. Malo čudno. I jebi ga, uvatio sam kuglicom, gledam. I kao sam neće pojeti, još jedna boka loptica. Opet sam shvatio. Opet mi to. Ja hvala dobro. Da ću mojte zovat, Ulazi 100%, ulazi, ne. A zašto nisi ušla? Ajmo. Inače, vidite ako se malo lošije čujem zato što snimam sa Asus Screen Recorder, pa moj telefon je slab, mislim nije slab telefon, nego slab mikrofon ima, tako da eto. I ponovno kažem, pišite mi različite neke Minecraft mape, Minecraft mini igre ili neke, ili ne znam ja šta više. Pišite mi šta želite da snimam. Idemo, mali, moj poticaj. Tako mi sad pala, ja. Ušla je ova, ima. Ja sam samo hnuta koja je tamo zaglavim. Sam tu. Daj. Pazi kako se baš sve vrlo. Ja ne smijem bacio loptu, je. Kakav. Ako sam oslobodio moje. Kao što sam rekao da igrat ćemo 2 partije. Koliko god traje klip. I da, pišite mi cenu u kojima napišem u klipu, ja potom. Ovo je dosta ne mogu pričam. Ne mogu samo da igram ovako da govorim to, bacio sam to, nisam bacio to, ubio sam to, nisam ubio i tako. Tako da prihvatite mi neke teme i mi napišite u komentare o kojima napišem. Makar da budu gure ribe, ako nikad drugo. Zajedno se. Ovo bi napišite sada snije.
Eu vou ver se essa peça não vai ter assim. Não, tá. Nossa, quando você é feito, eu sou de explorar, para essa porra. Bom, eu estava lá. А мы давайте проверим, если мы проверим, давайте. Yeah, bravo, Izahue. Donde es un veterano, papeles molestos y nada. De acuerdo. ¡Vamos! ¡No! Eu vou pro focinho. Opa, passei. Isso. Isso. Nossa, minha dança é sempre a tá caminhando. Tá, tirando. Vai ficar muito calma. Sabe, é uma doideira, mas posso tirar essa burra. Logo isso. Bitte, da Aynen bak. Smart, det du framöver. Så ser jag mamma planen blir. E a coisa é uma primeira dúvida da sua não pięcie pana z nim kako se jednym szlama. On i tako, napiszcie i to komentarze, dalej trochę ludzie. Ja, han måste till det rätt. Good luck. Good luck. Luck and see, luck and see. Okay. Ja, chyba zliczyłem. Oj, nie wiem. Kako nie muszę, ja bym miał dupę. Inače, sve ću vam samo dijeljenja plun. Možda neko bude bilo dva klipima dan, možda i danas, vidjet ću. Ako budem imao vremena, znači ja snimam YouTube, evo kako je koliko sati dva. Znači 10 sati snimam klip. Da poslije da nešto drugo radim. A sve da se uploadujemo. Tako može. Haha, sad sam pro. Oj, sam je pro. Pro. Ja, gewoon weer een briljant van gehoord. Znači ja sam sad imala sa rodbinom i prijateljima. I sigurno da je preko 5 minuta došlo do 5. Ali meni nije došlo na snimam nego da, ama ne bilo dosadno da gledate. Pišite u komentare da li ste kraći ili duže klipove. I pišite opet da hoćete još 8 pulbova. Ko su se mi palo na pamet da ga snimim pa rekao ajde. I sad mi niko neće upasti u sobe, ja sam se zaključao, Samo si ne znam što si se zaključao, super, pametna ideja. Može, čika. Inače, kako ja mogu da pravim i neke smešne klipove, tako da, ne smešne klipove, nego smešne montaže. Ako hoćete to da vidite, možete to da kažete, to. Ja, to vidim. Ja, hoćete kuće, ja ne upoznam. To je moja kuća. Ako mogu jedan klip da vam ga pokažem, što da meni nije teško. Ako hoćete da radite moju kuću. Au. Ja, ako vidite room tour, slobodno pišite u komentarima.
samo nešto da vam napomenem, to nije baš moja soba, ali ja tu snimam klipove i ovamo. Nije moja soba koja je odvojena u Ljubeševcu, tako da znači samo da nisam pedno, nego je tu od moje sestre soba. Tako da ako želite room tour, napišite komentare. I što sam još da kažem da histija, nema koja svetu, nema ni veze. Ako se nije uključiti, to sam sada prisnuti. I imam jedan serijal, ja sam interesantno snimio sam prvu epizodu, a vi ćete odlučiti da li želite da nastavim sa tim serijalom. A taj serijal je Minecraft put do kraja, znači put do kraja mape. Ima sam jednu epizodu, meni se iskreno ne sviđa prva epizoda, ali ako vi želite da vidite to da ja uploadam na YouTube, samo pišite komentar, ja ću da postavim na YouTube i vi ćete odlučiti da li će se taj serijal nastaviti ili ne. Naravno ako vi to želite naravno. Na vama je sve da odlučite. Ja nisam neću raditi sam, što ćete vi odlučivati to s vama. Ali tu bi 5 klipova ću ja da izmislim sve ću snimati, onda vidimo hoće sad će se nastaviti, a sad se neće. I već predugo traje ovaj klip, tako da bilo to video ne prilade. Nadam se da imali, ako jeste ostavite like, share i subscribe i da hvalite puta. Samo, ajde, ovo neću ja gledati, samo da pobedim. Ajde, samo da pobedim i ovoga i onda da mislila sam malo ranije, ali ipak ajde neću. Ok, lepo sam mu zablokirali ono Ljubeševcu, da se ne može, ne može. Može samo da zapustiti polje, pomenuti ja. Ali neće biti ko da se je pogodio. Što nije ušla ova crna loptica, pa da se manje dobro. Još sam bližem kraju i tamo. Ja samo ovaj jedna loptica. A ovdje što nisi ušlo? Onda se ne mora imati što svoj po jednu loptica, meni je sama plava, ne mora to Ljubeševca! Mi njemu se ostala samo crna koju ću prvo da pogodi i neće. Možda ne pogodi, uvijek sad zajedno to pozicija. Meni je također bacio moju lopticu, tako da je meni ostala sada za sljedeći put kada budem gađao. Evo, znači uspjet ću mogu da ga pobedim, mogu, ajmo ljudi, ima vidjeti od mene. Idemo. Kampu. To bi bilo to ljudi od ove epizode, nadam se da ako jeste, ostavite like, share, subscribe i do sljedećeg puta, pozdrav! Wow! Eto, osvojili smo dve pobjede i idemo